Poštovani gledalci, pratite Vesti dan na radio televizije Bačka Palanka. Sljedeće nedelje se očekuje uređenje i revitalizacija kolovoza u Banatskoj ulici na Sinaju, a bit će uređene i ulice oko osnovne škole Desanka Maksimović, izjavio između ostalog za našu televiziju direktor Zavoda za izgradnju opštine Đorđe Vujčić. Najave su da će Banatska ulica na Sinaju biti presvučena novim slojem asfalta, očekuje se to ovih dana i taj neki prsten u P da će ići i neke ulice, Kumanovska čini mi se i još jedna. Kada mogu građani Sinaja očekivati ovaj posao? Što se tiče toga, u Bačkoj Palanci iz osnovnih sredstava koji su opredeljene na početku godine planirano da se presvuče Banatska ulica, prsten oko škole Desanka Maksimović na Sinaju, takođe da se uradi deo Zmajovine ulice, ulica Slobodana Penezića i deo ulice, pomozite mi, Veselina Masaše prema Dunavu. To je iz tih prvobitnih sredstava. Mi možemo očekivati radove na tome u narednih 10 dana. Ono što je osnovno, moramo prvo sačekati da investitor završi sa redovnim održavanjem. Od redovnog održavanja su trenutno ostale još 2 mesta u opštini Bačka Palanka gde moraju da se pokrpe udarne rupe, da se srede bankine i lepeze raskrsnica. To su Pivnica i Despotov. Ja se nadam da će tokom ove nedelje ti radovi biti gotovi, te možemo nastaviti dalje i Banatska ulica, to ste dobro primetili, će biti prva u kojoj će biti pokrenuti ti radovi. Naravno, iz sredstava koje očekujemo i suficitom bit će urađeno još deo ulica u Bačkoj Palanci, takođe deo ulica u ostalim naseljenim mestima i ovo, kao što sam rekao, unutrašnje saobraćajnice u radnim zonama. I ekskluzivno smo saznali od vas jednu vest, naime, lokalna samouprava je na putu da reši pitanje ulaza u onaj deo oko pozorišta kod Zečevića, ona čuvena kuća Bajića. Šta se tu dešava? Da, mi smo, kao što sam rekao, ove godine prvi put posle dugog niza godina opredelili sredstva potrebna za eksproprijaciju koje su u početnom planu i programu direkcije iznosila 8 miliona dinara. Međutim, kasnije se uvidelo da to za sve projekte koji smo planirali da uradimo neće biti dovoljno, te je sredstvima iz suficita u tu namenu isplanirano još 15 miliona dinara. Takođe, kuća Bajića, ja mislim da je već utvrđen javni interes i čeka se opštinsko pravobranilaštvo da obavite inicijalne razgovore sa vlasnicima gde bi mi mogli dalje da krenemo u isplatu tih sredstava i napokon, što ste rekli, rešavanja pristupa zgradi pozorišta. Jedna ideja stara nekoliko desetina godina danas je, zahvaljujući velikom angažovanju omladine opštinskog odbora Srpske napredne stranke Bačka Palanka, pretvorena u stvarnost. Naime, radi se o šahovskoj tabli pod vedrim nebom u centru grada, tačnije pored pošte. Inače, prvi potez u šah partiji pod vedrim nebom na velikoj šahovskoj tabli povukao je predsjednik opštine Aleksandar Đedovac. Predsjedniče, evo dugogodišnja ideja ljubitelja šaha u Bačkoj Palanci da se napravi jedna šahovska tabla pod vedrim nebom i da se povuče potez, napokon je ostvaren. Imali ste tu priliku i čast da povučete prvi potez, pa vaše impresije. Toliko sam se zanio da sam htio do kraja da odigram partiju. Ovo možete vi da nastavite? Neću nastaviti, imam previše obaveza. Pa da, eto vidite, zahvaljujući opet ovdje ovom momku poznato, da ga svi znaju iz omladine, gospodinu Čaviću, i vukuće za rukav non stop nas kao lokalnu samoupravu i da se ta ideja i od ideje zapravo pretvorila u delo. Jednostavno je zahvaljujući njima, zahvaljujući omladini, da poklonimo nešto našim sugrađanima, zapravo uglavnom to stariji ljudi malo igraju, penzioneri, šahisti, da jednostavno ovdje na otvorenom, naravno. Ovih dana smo te kupili figure, evo postavili smo tu i ovaj objekat jedan da kažemo, da ne nestanu, da kažemo, eto tako je, jer nažalost, gledamo sve ono što mi napravimo u lokalnoj samoupravi, gledamo da se ruši, stvarno ne znam kome to u interesu. Gledamo, ovih dana smo obišli ona stajališta, sad nije tema ovoga, ali stajalištima, ali stvarno, nažalost, ono što je lepo u ovom gradu, pa treba da i ostane lepo. Ali dobro, napravili smo i kavez taj njima, da jednostavno ima gde da ostaju figure, sve. Sigurno ćemo ovaj prostor još malo urediti ga, da tako kažemo, da postavimo još par klupica, da sede i igraju i da naši sugrađani uživaju u ovome. Sa nama je Milan Čavić, predsjednik Savjeta za mlade. Evo, napokon čujemo od gospodina Šebeza da su 30 godina pokušavali da
mislim stvarno da je to nemarnost ili ne znam ja šta, ali eto, napokon smo uspjeli da nabavimo ove figure, jeste bilo malo poteškoća, ali eto, uz pomoć predsjednika opštine odobrili nam je sredstva i eto, figure su najzad tu konačno i na zadovoljstvo, nadam se, svih građana koji su eto željni iščekivali ove figure. Nadam se da će ih građani čuvati, jer mislim to je u interesu svih nas, pogotovo i mlađih osoba, da razvijaju svoj intelekt pomoću šaha. I tako da, eto, napravili smo i ovaj kavez, imamo 3 ključa, jedan će biti u opštini, jedan kod gospodina Đurića i jedan u šahovskom klubu koji će ujutru, kada ko može po dogovoru, da odključa i posle podne uveče u kasnim satima da se zatvori, jer mislim da ne bi preživeo veče ovaj šah, nažalost, u našoj opštini. Da, poznavajući narav naših ljudi, pogotovo onih, mogu slobodno da kažem, mlađih. Zanima me, ideja je bila duga, već godinama je tinjala, a koliko je, ja verujem da nije trebalo puno novčanih sredstava da se ovo realizuje. 500 evra, tačno 500 evra su koštale ove figure, one su iz Nemačke, znači kvalitet je vjerojatno dobar i eto, izdržavaju sve vremenske uslove, plastične su, napunjene su sad peskom i spremne su za igru, tako da na građanima je da krenu da igre šah. Evo, mene ostaje na kraju da ti se zahvalim na razgovoru i da bude ovako lepih još dešavanja u našem gradu. Nadam se će biti još tako. Poslednjih dana smo svjedoci sve učestalijih vesti sa javnih servisa o deflaciji, odnosno padu cena u mesecu julu od 0,9%, kao i da je u prvih 7 mjeseci ove godine zabeležena inflacija od samo 2%. Radi potpunije informacije, Savez samostalnih sindikata Vojvodine želi da ukaže javnosti da ovaj statistički podatak predstavlja samo međumesečno poređenje cena, što ni u kom slučaju ne govori o pozitivnom trendu stagnaciji, odnosno padu inflacije. Najveći uticaj na ovaj kratkoročni podatak ima sezonski uobičajeni pad cena svežeg povrća i voća, na čega su dodatno uticali i povoljni vremenski uslovi. Smatramo da ovako tumačenje statističkih podataka u kratkom međumesečnom periodu ne daje pravu sliku o kretanju cena i ne prikazuje realno stanje kupovne moći i životnog standarda stanovništva. Radi preciznijeg informisanja javnosti želimo da iznesemo podatke koji se nigde ne pominju, kao što su međugodišnje kretanje cena osnovnih životnih namirnica, komunalija, električne energije, goriva i drugih troškova svakodnevnog života koji sve više opterećuju kućni budžet. Naime, u posljednjih godinu dana cene mleka, mlečnih proizvoda i jaja su povećane za 11,6%, povrće je skuplje za 12,9%, voće za 10,6%, meso za 7,6%, hleb za 7,1%, a riba čak 18,3%. Što se tiče stana, vode, električne energije i goriva, situacija je još gora. Cene iznajmljivanja stana su neznatno niže u odnosu na prošlu godinu, ali su cene održavanja stana drastično skočile i to centralno grejanje je skuplje za čak 21,4%, snabdevanje vodom za 13%, odnošenje smeća za 11,5%, a usluge za održavanje i popravku stana su skočile za čak 30,4%. Savez samostalnih sindikata Vojvodine smatra da nije u redu da se plasiranjem vesti o smanjenju cena u julu skreće pažnja očiju javnosti sa realnog rasta cena proizvoda i usluga koje su pod kontrolom države, a koje su direktan okidač za rast cena ostalih proizvoda i usluga. Nedopustivo je da se zarade ne usklađuju sa inflacijom i da se iz meseca u mesec realno urušava kupovna moć građana koji su dovedeni na nivo pukog preživljavanja. Analize pokazuju da su povećanja cena u našoj zemlji drastičnija nego u susednim državama, a kretanje zarada uveliko kaska za povećanje maloprodajnih cena. Naime, međugodišnji rast majske potrošačke korpe iznosi 11,91%, dok je u istom periodu prosječna zarada realno manja za 5,9%. Ako uzmemo u obzir i to da je prosječna zarada za većinu radnika u Srbiji nedostižna, možemo zaključiti da prosječno domaćinstvo nema dovoljno novca ni za pokriće osnovnih životnih potreba i da je životni standard većine stanovništva ozbiljno ugrožen. Nedavno poskupljenje struje od 10,9%, kao i najavljene više cene gasa od septembra, izazvaće lančanu reakciju skoka cena gotovo svih proizvoda, posebno prehrambenih, što dodatno ugrožava egzistenciju većine građana Srbije. Činjenice su da je Srbija dostigla rekord kada je u pitanju stopa nezaposlenosti koja je u februaru tekuće godine iznosila 29,53%, dok je nezaposlenost mladih dostigla alarmantnih 51,2%, što je među najlošijim procesima u Evropi.
Trenutno je bez posla gotovo 1 milion lica, preko 150.000 ljudi radi, a ne prima zarade. 650.000 zaposlenih u privatnom sektoru ima neredovna primanja gde plate kasne po 2-3 meseca. Više od 400.000 penzionera prima penziju koja ne prelazi 13.000 dinara, a penziju do prosečnog iznosa od oko 24.000 dinara prima više od 1 milion korisnika. Prosečne plate i penzije su na među najnižim u Evropi, a cene osnovnih životnih namirnica među najvišim, pa ne čudi što se svakodnevno povećava broj siromašnih i gladnih. Naročito zabrinjava što su među njima dojučerašnji radnici dobrih preduzeća koji su u procesu privatizacije ostali bukvalno na ulici. Trenutno 95.000 porodica u Srbiji prima socijalnu pomoć, oko 35.000 osoba se hrani u narodnim kuhinjama, od toga 30% su deca. Za samo godinu dana broj gladne dece prijavljene narodnim kuhinjama u Srbiji povećao se za oko 1.000, a pretpostavlja se da je broj gladnih mnogo veći od zvanično prijavljenih. Savez samostalnih sindikata Vojvodine zahteva od Vlade Republike Srbije da podhitno preduzme neophodne mere kako bi se popravila katastrofalna finansijska situacija i izbegao bankrot države i građana Srbije. Zahtevamo veću odgovornost kako zakonodavne vlasti, tako i izvršne i sudske, da efikasnije vrše svoju funkciju u korist građana Srbije, a ne pojedinih interesnih grupa. Antikrizne mere koje stežu kaiš građanima, a istovremeno tolerišu monopolistička preduzeća i povećanje cena, nisu u skladu sa predizbornim obećanjima, da će se voditi računa o materijalnom i socijalnom položaju građana i da se neće dozvoliti njegovo dalje urušavanje. Podsjećamo na predizborna obećanja da će se u ovoj godini zaustaviti rast nezaposlenosti i oboriti stopa nezaposlenosti. I pitamo se gde su efekti utrošenih para u projekte zapošljavanja kada je trećina građana Srbije nezaposlena, a oni koji rade ne mogu dostojanstveno da žive od svog rada. Stoji u saopštenju Saveza samostalnih sindikata Srbije. Cena prirodnog gasa za sva domaćinstva u Srbiji povećana je za 4,4% i sada iznosi 46,3 dinara za kubni metar, saopšteno je iz Saveta Agencije za energetiku. Do promene cene je došlo usled povećanja za 6,4% nabavne cene prirodnog gasa, po kojoj Srbijagas prodaje taj energent licenciranim javnim snabdevačima. Nove cene prirodnog gasa će se primenjivati od 1. septembra ove godine. Cena po kojoj Srbijagas prodaje gas javnim snabdevačima je ovim usklađena sa realnim troškovima po kojima to preduzeće kupuje gas iz uvoza i domaće proizvodnje, navodi se u saopštenju. Zbog suše se očekuje da prosečan rod kukuruza ove godine bude oko 5,5 do 6 miliona tona. Razlog niske cene te žitarice su loš kvalitet i nelikvidno tržište, rekao je direktor produktne berze u Novom Sadu Žarko Galetin i pojasnio da će rod biti manji od očekivanog jer nije bilo dovoljno kiše, ali da će prinos ipak biti 50% veći nego prošle godine, kada je iznosio oko 3,5 miliona tona. On je ocenio i da je kukuruz u Srbiji najjeftiniji u regionu i u Evropi i da je razlog tome loš kvalitet i nelikvidno tržište. Cena je bila ispod 13 dinara po kilogramu, po mišljenju Galetina, to je najniži nivo i ispod toga ne bi trebalo da ide. On je ocenio da kukuruz ovogodišnjeg roda nema znakove oboljenja aflatoksinom i naglasio da je sada najbitnije da se skladišta dobro očiste i da se ukloni sav kukuruz iz prošle godine. Ako se pokaže da je kukuruz kvalitetan i zdrav, izvoz će se povećati. Govoreći o pšenici, on je rekao da je rod pšenice dobar, ali da je cena niska i da je logično da su poljoprivrednici nezadovoljni. Problem je što je, kako navodi, tržište pšenice prebukirano i trenutno je stalo, a razlog tome je nemogućnost izvoza zbog niskog vodostaja Dunava i ograničenja uvoza u Makedoniju, koje je još na snazi. Ukoliko se bar jedan od tih problema reši, tržište će se, prema rečima Galetina, stabilizovati. Ove nedelje u Pivnicama se održava seminar za pozorišne delatnike. Ovu manifestaciju po 4. put organizuje pozorište Jan Čeman iz Pivnica, a učesnici su iz Republike Slovačke i naše zemlje. Kao i svake godine, na kraju seminara učesnici će organizovati performans, a u Bačkoj Palanci će gostovati na Gradskom trgu u subotu od 18 sati. Ovo je 4. godina kako se organizuje seminar pod nazivom Pišeš, pišem, kojeg je idejni tvorac Katarina Mišikova-Icingerova iz Banske Bistrice, koja je ujedno pedagog na akademiji i prodekan akademije. Pa kao što smo imali priliku i ovih godina da sarađujemo sa profesionalcima,
mi amateri, jel? Tako i ove godine, s time što je u samom početku je bio akcenat da se pomogne mladim autorima koji pišu dramske tekstove, pa onda druga i treća godina je bio akcenat, znači ostalo je pisanje, pa je akcenat bio dat na režiju, glumu, scenografiju, kostimografiju, s tim da je ovaj četvrta godina ovog seminara akcenat dat na pozorište ulice. Znači, kao što imamo priliku da vidimo u pozadini, tu već ljudi pripremaju taj završni deo seminara koji traje, recimo, mislim da je ponedeljak bio 12. jel, pa sve sad do subote, kad će biti prezentacija svega što je urađeno u okviru seminara. Znači, prezentacija će biti odrađena u subotu u 3 sata posle podne u Petrolendu, u Bačkom Petrovcu, onda u Bačkoj Palanci u 17 časova na platovu ispred Novosadske banke, tu kod igrališta, i ona je završna, već treća, tog istog dana, znači u 9 sati uveče na Vašarištu u pivnicama, gde se tog trenutka odigravaju moto susreti, gde će isto biti jedna grupa ljudi koja će moći ovo sve da lepo pogleda što smo radili. Ja sam bio pre 2 godine kad ste u školi imali onaj seminar, pričao sam i sa vama, ali čini mi se da je ova grupa, bar ono što sam ja video sada dok pripremaju tu predstavu, pozorište ulice je možda nešto što približava pozorište običnim ljudima, da ne moraju da idu u instituciju. A ovo što su oni napravili je jedna artistička predstava koja stvarno, bez obzira na tekst, pričao sam i sa mojim kolegom Švecom, tekst je na slovačkom jeziku, ali svi će razumeti ovu predstavu. Pa predstavu će razumeti iz tog razloga što jako puno ima tu pokreta, puno ima tih efekta koji u stvari te artikulacije o kojim ste vi govorili malo pre, da je to više, onako malo više cirkuski, tako da će to ili ti malo klovnovski, pa će to publika jako lako razumeti, bez problema. Kako uspevate, pozorište Janko Čeman, da napravite sve ovo, festival Džida, koji je već prevazišao i granice i jednu ozbiljnost i jednu profesionalnost, i ovaj seminar, kako uspeva sve ovo da organizujete u malim pivnicama? Pre svega, tu je ljubav prema pozorištu, to je pre svega. I normalno je kad u jednoj sredini se skupi jedna grupa ljudi koja je u stvari zaljubljena u pozorište, a ne samo iz razloga što je ona sad to saznala danas, nego moramo reći da i ta pozorišna tradicija u pivnicama više 100 godina ima svoje tradicije. 102 ove godine? 2009. je bilo 100 godina, znači malo više, znači sledeće godine 105 i 20. Džida po redu. To se nadovezuje verovatno i na tu malo tradiciju. A sve u svemu nije lako, znate, jedna grupa ljudi krenula je pred nešto više od 20 godina da nastavi tu tradiciju pozorišnu i krenula je u onim najtežim vremenima 90. godina da nešto radi, kad nije bilo šansi da se negde okupi u ono vreme, u onoj velikoj krizi, pa su ljudi iz one nemaštine, u stvari od nemanja, kad čovjek nema, a želi nešto da ima, makar sebi da stvori privid lepog života. A pozorište je jedno od umetnosti... Može, a u stvari pozorište ima ulogu da pokaže nas same ljude kakvi jesmo u životu. Ono nije tu da nas uči, samo da pokaže kakvi jesmo. A kolika je to ljubav pokazujete i time što, evo, upravo ste završili probu, vi ćete i večeras igrati predstavu. Pa da, u okviru seminara, kao i ovih godina, uvek bude pokaznih predstava, sem te završne, koja je, znači, stvorena na samom seminaru, budu predstave. Tako smo, recimo, utorak imali isto jednu predstavu koju je odigrao Jan Marcinek, glumac iz Banske Bistrice, iz Slovačke, a večeras u 9 sati igramo prvu reprizu naše najnovije predstave koja nema još ni mesec dana kako je doživjela premijeru. U pitanju je predstava Ko će od koga, znači Katarine Mišikove, Hitzingerove autorke, koja je ujedno i reditelj ove predstave. I
još 2 dana i raziće se, a oni su puni utisaka. Rekli su mi da su oduševljeni i pivnicama i svim ovim što radite. Naredne godine, naravno, naredni susret. Pa znate, ipak je za goste iz Slovačke ovo malo drugčija sredina, drugčiji mentalitet ljudi, drugčiji običaji, pa samim tim oni koji po prvi put dolaze sreću se s nečim novim. Dok ovi koji već godinama dolaze znaju o čemu se radi. Ali treba reći da su oni upravo ovde da bi pomogli našim ljudima i našim, znači iz naših sredina, ljudi koji rade pozorište ili ti pišu ove dramske tekstove ili kao što imamo ove godine, pored konkretnih radnji pozorišnih i radionicu web dizajna i radionicu pisanja projekata. Tako da ćemo to, znači, ove godine nekako tu celu celinu, ceo taj krug da zatvorimo na određen način, kaže, od samog pisanja projekta do same realizacije, same predstave, do reklame, do plakata, do afiša i sve što prati jednu predstavu. Nažalost imam informaciju da je u ove godine Nacionalni savet nije baš podržao ovaj seminar. Mislim da vi u suštini Đida i sve ostalo imate sa njima saradnju, ali da li se nadate da će prepoznati vrednost svega ovoga, prvenstveno saradnja sa mladima iz Republike Slovačke? Pa sad, da li se nadamo, toj saradnji se ne nadamo, to je stvarno pitanje, pošto meni se čini svo vreme i po ove godine, ne samo ove godine, nego i godinama unazad, da neko jednostavno nema sluha za neke stvari. Ali bez obzira na to, ja uvijek kažem sva sreća što mi živimo na teritoriji opštine Bačke Palanke, gde naša opština svaki put izađe u susret ovakvim manifestacijama, ne samo u pivnicama, nego poznavajući i uopšte kulturni život na teritoriji opštine Bačke Palanke. Naša opština je ta koja vidi vrednost toga i vidi da kad se neko pojavi negde, ne samo tu, nego kad mi prezentujemo našu sredinu negde u inostranstvu, pa sa velikim uspesima kad se vratimo, to je sa nekim diplomama, medaljama, onda mislim da to ima svoje opravdanje zašto se ta sredstva izdvajaju. A kad je Savet nacionalni slovački u pitanju, čini mi se da neko upravo nema sluha za ovakve stvari, jer po mom mišljenju upravo ovo je ono što će vremenom pokazati i na neki način zadržati te ljude da se bave ovom kulturnom delatnošću koja obogaćuje ujedno i čuva identitet jednog naroda. Isplata novčane socijalne pomoći i naknade za izdržavanje lica na porodičnom smještaju počinje 17. avgusta, najavilo je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. Tada će također početi isplata posebne novčane naknade iz prava po zakonu o socijalnoj zaštiti. Ministarstvo je saopštilo da su ta sredstva već uplaćena, a da isplata korisnicima počinje u subotu. U nedelju startuje prvenstvo u Srpskoj fudbalskoj ligi Vojvodina, gde se iz naše sredine takmiče ČS Pivara iz Čelareva i Novajlija OFK Bačka iz Bačke Palanke. Palančani u nedelju na svom stadionu Slavko Maletin Vava od 17 sati dočekuju tim Radničkog i Sremske Mitrovice. Tim povodom naša ekipa je danas boravila kod njih i razgovarala sa Lazarom Vješticom, šefom stručnog štaba OFK Bačke. U nedelju startuje Srpska liga grupa Vojvodina, gde ćemo ove godine imati 2 predstavnika, ekipu ČSK Pivare iz Čelareva i OFK Bačku iz Bačke Palanke, koja je ovoga leta izborila prelazak u Srpsko ligaško društvo. A o tome kako Bačka dočekuje nedeljni meč ovde na svom stadionu protiv ekipe Radničkog i Sremske Mitrovice, pitamo šefa stručnog štaba Bačko-Palanačkih plavo-belih Lazara Vješticu. Pre svega da pozdravim tebe, Đole, i gledalce televizije BAP. Bačka je u ovih 40 dana uradila dosta mnogo, promenila je tim. Sigurno da je bilo dosta i prijateljskih utakmica gde su igrači pokazali da imaju sigurno snage i znanja za predstojeće ovo prvenstvo. Bačka već prvu utakmicu igra kući sa Radničkim iz Mitrovice, gde smo maksimalni svi u klubu da već na startu uknjižimo prve bodove.
Moram reći da smo preduzeli sve mere u klubu, tako da već igrači posle današnjeg treninga odlaze u karantin do nedelje, tako da kažem da mogli bi da imaju mir i tišinu, da se odmore i da ono što očekuje sigurno u prvom kolu, to je velika borba i dokazivanje pred svojim publikom da se uknjiže na ova 3 boda. Dobro, sad kad smo kod ekipe Radničkog i Sremske Mitrovice, ali ove druge ekipe koliko su vam poznate? I Radnički Mitrovički se sigurno pojačao, imaju dobrih igrača, kvalitnih igrača, sve kroz štampu, prateći sve su ekipe pojačali to dosta dobro. Banat, Novi Sad koji se vratili iz drugoligaške konkurencije, Radnički iz Pazove, to je neugodna Senta, Bačka Subotička, Radnički Šid, kažem tako, Sloga Temerin, tako da kažem da će ove godine biti liga sigurno izjednačena i da neće biti favorita kako za osvajanje prvog mesta, tako i za prelazak u niži stepen takmičenja, sigurno. Dobro, šta vi očekujete u ovoj sezoni? Pa Bačka kao i do sada, Bačka će težiti da bude u gornjem delu tabele, da učini sve, da to nastavi onaj niz koji smo stali proletos, gde smo prešli u veći stepen takmičenja i sigurno da u narednom periodu pokažemo da nam je mesto u samom vrhu Srpske lige Grupa Vojvodina. U nedelju meč počinje u 5 sati, evo prilike da pozovemo sve ljubitelje fudbala, pogotovo one kojima je plavo-bela boja na srcu. Sigurno, meč počinje u 17 časova na stadionu Slavko Martin Vava i posle ove pauze od 2,5 meseca od prvenstvenih utakmica sigurno publika može da dođe da vidi, pozdravi momke koji će sigurno pojedini prvi put obući plavi dres u prvenstvenoj utakmici i kažem da pomognu sa bodrenjem, sa navijanjem da Bačka uknjiži na samom startu 3 boda. Evo, nemam običaj, ali moram da te pitam na kraju ovog razgovora. Ekipa ČSK Pivare gostuje u Zrenjaninu kod Banata. To je bivši prvoligaš, superligaš. Šta vi mislite o tom meču? Pa, ČSK Pivara je dosta godina u ovoj ligi i u samom vrhu ove lige gde imaju sigurno mlad, dobar, ambiciozan tim, sigurno trkački dobro spremljen. Pod vojstvom Dragana Ivanovića, to se pokazalo nazad 2-3 godine da se radi o jednom ozbiljnom timu. Mislim da Banatu neće ni malo lako biti protiv Čelareva, da osvoji 3 boda, čak mislim da će Čelarevo napraviti sigurno tamo dobar rezultat. Ja znam da vi razmišljate o Mitrovčanima, ali za nedelju dana posle toga u Čelarevu će biti opštinski derbi ČSK Pivara Bačka. Pa sigurno malo da ima euforija, posle duži niz godina ponovo će sastati ČSK i Bačka u Čelarevu. Mislim da ima tu posebno jednu draž, mi smo komšije na samih 10 km, tako da kažem, a prvo, pre svega moramo da budemo koncentrisani na ovu utakmicu što nas očekuje, pa ćemo onda razmišljati o Čelarevu i spremat ćemo se adekvatno za Čelarevu. Gospodine Vještica, hvala na razgovoru i puno sreće u predstojećem prvenstvu. Hvala vama što pratite ova zbijanja oko OFK Bačka, mislim da će tako biti dalje. A mi ćemo pokazati sa dobrim rezultatima da ovo sve što radimo da smo opravdali. Prema prognozi meteorologa, sutra će biti sunčano i toplo vreme, jutarnja temperatura 16, maksimalna dnevna do 30 stepeni. Moguće je i kiša za dane vikenda, kažu meteorolozi. Sve vesti pronađite na našem sajtu, adresa je www.tvbap.com. Doviđenja.